Abuja ha aye otumfo ba TV plus so abuja me no kasa sisi ensem bi eboboba na ensem bi asipuani a ene deche abawura Ghana ne ti a wotwem efa maame Akosua Bempomaa eho dade Lumba nuaba panyini a ene edu mre bi na dade Lumba nya visa wo be kwa abruchire ne nuaba panyi bo no homoden eton ne TV ede bo anu mane koye ne wasem ene busia otumfo ba TV plus yede emamun maami asepusi no hu biem na nsem a wo kan se wono de sebio se wo ba beto se ye fro obi se Bempomaa ene woni ne idili anu ahwe ne ye pa kire se wono wonye ahabayira sebi aberwajo kwanya ne bra ne fa so wu ye no wo se ne wonte ase o ton ochena wonte ase kura na ade kyen so wate ase ento nde ogusu a wonama wo hwehwe ade ekum eye ne brai ye na ye nim se nyame adoma wo chena na court eye on the 28 of a year October and a court etna semisu Kumasi High Court nanso maame ne se court ye ne de nanso obegina akopem se nimnua bema Charles Kwadwofo Dade Lumba ne ekunu no obehunu entesa wonte ase da abusia ene team legal wife for so nsemu mu ene omatwene sra ne abasa pa ne ase kraman batan a wo kire pa na ne wanya aboa ahwewa na wo tete ne pansam no sa pa na ene team legal wife for the great baba akope aso nsemu ne ne watwetwe ne pa ye na Dr. Brefon so eba be pie eye dwumadie yi mu ne ene pani behwe wo maka nsem bebre mpese o ka me nkwaje nkyiremu no ebe sisi eye report ne ma aye enne na ochina enti na wo say enuaba a onte ne ho ase ehwehwe die kumu ne bra no enti because o say ebe hunu die kumu papa no eno na aye ye ayede aware ntu owari obeye kuna ni bia sa edin na beba soso no so ka kunafo no legal document one yere bepre na ebusua ene ababa wana kase eba ne sa umbe yusu PNDC law ebusua pani benya ne chefa abaya ni benya ne chefa oyere pani benya ne chefa na ise esi oyere pani so ne bo ni kunu dwetre ono ena disika ehye ni kunu adwumam abra na ni kunu nya adwuma da ewo jema abonten so oyere pani ena establish Lumba brothers edin no ewo onu ni din mu so onna eye den eti ni go enne ye woda de Lumba enti esi den na empna obesom no se abawa ewo fie ho no to mpama ne daaye na se empo ni kuna ntimi anhye no so na se one na deda wo a one ne be prese oyeyere enti na asem no ba bia ne kofa bae ni nyina wo no enti nyambo achina ne se court etimi grant ya maame se oyeyere with ono ne documents ene ni bibi a kire se ono eye legal wife, legible wife, legitimate wife, one and only message for sure it will be anchor them. Say no, any a young who say, me follow den. Young who say, Mrapanso dear, ye mammy, or ye legal wife. In here, a court to plan a bit term because it is ordinance marriage. Ordinance marriage is a court to move. Modasu ya warefo emfa ho se montembetete enti ye ma me de woyeyere chance yire no se nyankopon ya adoma se na ade a court enti determine say body no anaye na mokoye no oba no koye decision because eyere de ukunu a you don't make decision on the funeral process abusuya na beye na ye involve. Good. Abusuya make a decision. They involve you because of say they don't. Only natna. Only money involved. We not say one factor. You no na Santia mamre kwaso no. Your friend Dwatoa no. Mama na ye ni nyina so. Abusuya penny confuse. Eseda. That money me no I that's what dear eba uni choice also jitum onyintum papa na nka ye medru ba bia ye dre
asani twintwan ni nyina nse ebusua pani krade ewi ase akra no ose papa no nsamanse ni din ka ho obi a ono won kasa 2 decades no ne yere abobra obetimi aye nsamanse ede wo abusua pani a wunim ne where about edin aka ho ma na yeye enye no kra ni issue na mom so obi ya yere no obi ya mpna yenye ne ho ade yen fansan ko hu na busua emma ebusua ni mienu nka momu se we ne yere de esi dan na se nipa na to wo begina wo se wo ye yere nti wo ne yere ba be pre eye ene ma meti wa afena matini ma biase de matia asese me ne wo kasai me ye adwuma wo Ministry of Local Government ma meti wa ne enye me de me the great. Oh, the great. Me Juma previously na religious affairs and chieftaincy ministry. I was a director for programs and policy. Okay. Intino eniema bi wo ho a eya na ye wo ho nimde kakra. Se no we na koye niema mienu na ye ka ho asem. One, se ebusua no egitum se oba na one na twempna wo no eye ne yire a on bet me decide say we nyikuna ni bi court ntimi stop na and the two say busua no nya gitum say enti na sesia na me bisa question bi say busua no nya gitum say wo ye yere onye kuna court ntimi stop nemum say ye fa say ye nua be ma ye papa Lumba wanya real na say e wese ye che na japade a afei na asema ye ka na currently it matters afei na be hu be hia afe na wese oba ne de adanse ba be kire se ampa mikunu no waye me ho ade ho ade oye me ode bese ne baaye me ba no na asoma sika ho obentene ka ho we ka ho yaye me ho ade na mmum koto be ka kire se yaye ho ade mpo a esan se oba na one na ware ye ordinance ni ti no koto ji utum se aware a enye yie enti so oba no potimi kire se yaye ne ho ade se eyere a enam se ye maame se wa ne na ye ordinance ye court aware ni ntino aware bi Lumba do ware bia no it is irrelevant, it is null and void emra enyintum enye adwuma enti assistance now no abusua no betime decide se wa ye oba we hu ade de o meye kuna ye de court ntimi stop sa ade no because efunu no ne ye ne ho nhyehyɛ de e abusua de a na mum se papa na anya will na ekobase ewese na japade amra na echa ewese omokai hu se nipa mienu na aware enti there are two parties who have an interest ye bedin kia cha japade mu mienu de maame se wa cha fama no na Lumba cha fa na beka no abusua ne ma aka akwakoche enti nka ewese se ye maame se wa madawroma se ye nyina ye ta na chidi a bebia asem ni hia pa se oba ne nkire na ware ya ase no eye bra ye be hu se ye papa enua be ma Lumba wanye well ene ba ne saade a oba no ni bibia mu chefa because ye maame aware ne ejina pintin eye court aware ye enye fi aware ye. But as it stands now, yeah, papa no aunt me well because with ordinance married no, I was say afternoon me no, and a ejina pinti no more woman such a year well be as it stand now no papa ne enye bibia sa name mom sa empnain a person okuntru nioma. Na oyese papa no eye nsamanse enu nti se eye ordinance marriage emma ho kwan se ba akofo ntimi nye well ewo oyire ne oberima entem abra eye ade a ode ma no efri wo mu mienu ahoodin mu ne de ontimi nwele emma obi no ewo se ye de mra ne to ba bia emra ne da na ware enim benyam. The great. Mame. Ma'am say I stand to be corrected though. Dr. Brafuka be say the mama concentrating on
on concentrate after the funeral no who do be say them after Mami make it something be submission be who say letter na accept na mami de court no it's not about kuna or no per se as a family not challenging say on your wife that be loading the papers aka ho or the call no wo mo letter wo mo de back ane no name wo ko do court last time no and a family ni challenging say on what capacity enunti e wo so mo ma na ye yere enti e no de court ho and wo mo ko challenge say de no ma no that's the only thing that they challenge it. So what you say? Yeah. And no na ma judge ne ka so mun ko fi nko TC no. Because wo mun hu say so ono ne ma eye empna no enye kuna ni bidia. Then oni ahoden say oye yere. Ba say ma mini about great. Say na ade a wo say ye ka kire yenua ye yere ma me say wampafo. Brakatu ne say one court intimi ma order say ema obi enyi kuna enka lumba ho because abusua ne ditem say waye we hu ade wa ware we onware we nemu sese na abusua na afa diabolic way kwan bone so abusua no so kra enye abusua ni nyina papa eye just abusua penu ena edi fansem no honestly speaking Lumba ye German ana me pacho papa ye kana semu onye Ghana de o oye Germany ni entu omo ware kwesibro ni from ye German abonten so and say ye fa ordinance marriage na omo gina mu na ye wa mamre eka ye ho nti oni yaka amamre na eye baby a ye wo me wo yi ene ye maame se wan so wo yi a na nka abusua kora ni tumi e wo emu no so eye oyere ne ma ene wo tumi the great what am sawa me twa no kakra doctor say wo ka say abusua ene kire oba a woni ene ye ware oba onye kuna ene ye ware ye den samini bi kuna ware na say abusua na ebe kire say oba we na enye kuna ene na abusua na mo gia ware me kasi so say said ye abusuafo no ene oba na kwaji atum say oba na yaye ne ho ade amaye sese ne de ye ni mu Ghana ha ne say omo say abusuapanyi ne say ye nua be mafosu aye oba ne ho ade ama abusua enti se kwadwo afri mu de a abusua ma ne kwan say ono nso besie ni kuno Mama, question back for Emma. Auntie Juliana, a moment. Dr. Brefo. Mame. So who were you? Now, Pastor, who worry about for Kahua, then the Bushia Aye. Say o pata o yere no ye panyin no enti se empata ma wugidi se sa yere no o ye yere sesi akra de onu kodwo kra so ntimi nware bie mu nkan won kire se ye court aware enu nti na ma me ne kire busua se wo mu so ntimi decide no matter what se e wo so baby ye kuna ka no ho because ekunu no am pata na nkan kire se o be ware edi kan adansidie bi eni wo enkumafo eye kuma pani na papa no okonum nsuo kura na otimika se enansu a menom ye enwo no sese bibi ekoso na brabom no wan kan treni nua ba ne se wa ware eye oba bi aka no ho eye ne maame a aka eye kwadwo maame a aka enso se bibi ani wa etre se ya ware oba afoforo aka eye matene Nemo abusia penifo no wasem abre ye ni si ye se oba ba ko pe na ye de hye ne ware no nemo mo kwankran ekwaje kwata hye de ye no na wabeda na no kasa enti yen se ye wo a susu ampa se obema ho kwan se abusia na decide enti chinchinchini a enam se abusia ye enti ye wo se empna no ebe ye kuna because abusia decision eno de eba ne say ye the injunction eto emu no so ema ye hunu say emu no emrada ho enti abusia can decide but it won't work say no said the enhyehyeye besi etie e wo Ghana ne say traditionally
ye nua be makwadwo oye Ghana ni Me pacho onye Ghana ni. Me pacho traditional no. Me be makwadwo wa nware obabi a ye friend Princella doctor asa ya asem no ma ye ma me the great wo bere do chire mi wa not trying to understand her. Papa, traditionally, papa kojo for doctor o time aso asa wo ma ye maame ate ye papa asoma me no aba ni ye di sa nkomo we because ye ni abere ni wa o da ne some na ye ka ye mu bi ye ni ma wo chire mi mu no o chire mi pa 1000 munya abotre ma pacho yo asoma me am chire mi mu no mo chire ni pa 1000 mu me pacho munya abotre ma doctor no enwa na wo majority of the doctor nyabotre ni ba baby a wo free ba wa ma hunu say de wo watene wo man Ghana mu ni de nipa dodo atene wo man Ghana mu ni enti adofo aye wa ha yenya doctor ho abotre na yemfa doctor emfa ekwan bia so na ono nso hunu baby ogina na okokko gina baby na o cheke mu a wonya ho tiase sanete enti mesramo mumma ye ka yakoma to yeyem ye fa ne tra sa na doctor aunt ne ho ase na mom waye krachini ne wako school kakra na aja wache yabodin a ekura ne die mumma ye mfa adwene nto fom na mumma ye mfa yakoma emra fom na ye ma doctor ent ne ho ase se amamre ene amane ena papa no eware ne yire pani amamre ne amane kwaso no oware ne yire pani wanya oba fufuro bi aka enti nipa ba akofo anase nipa mienu bi agina buhiem no omo se chenchenchene ya twan se ne yebeye na ye de amamre ne amane na so kire ne se oni tumi impo se ono na ebde abuhia na no na emo wampene a ye wo mmra ewo ye man nimu na emra no so support ye whereby ya eboa emma wo mo a wo masem eye mra abusua pese obo wo mo ntanchia pese o mo woro mo kawa for ma beti die ye de mra eka ho fortunate I said nanka amamra kwanso no mo ware ya keye PNDC asem nanka ye be yisoi na mom we die wo mo ware aware ye ewiase man nyina ne mra ye baako na ne mra da ho dada ye dibu eye sa aware ye no enu na eye oyiri kura ena empna ono de oso ono de ode ne yefunu to ode a challenge eyere no ode ne nsese nioma no peso obu ntanchia die oyiri kira ne se ewrai ubedi bi se amanfo adidi bie no die tie ne se wuchio wanchio ye bema wahunu se emra ye mra na mene yire konkonkon enti se abusua kase na abusua antene ho ase a enam se be ma no nim ne ho dododo no anya oba bia ho ade no hye mi ano ba na mi hunu se me kunu ne mra ye ni ono so de ade ato no so ono no enu nti me ma ho kwan ema oba bia na ne ti e ma eye saa empna no kwan de a enye ono nkwa na papa ne wo yo papa ne wo empna ma bebre wo ho na ma bebre na ma mefo na aka no e wo so mu nyina be yekuna ne bi e ka de abaya yi ho enti anu nti owo ho kwan se de abusua se ne wo kan abusua hyehyɛ emra bi afa aware no ho a wo momma ono so nsi anamu anansa oyere no de oyekuna enti ohyedam nsi anamu no ete ne ho ase se me a me yere a mo beje mi aware wa mamre kwa so yei a ofre no ho se yere a mo abusua no kura na mo nim a oto ho no mo be hu 15 years de se ye no ho ade a e wosenka wo abusua pani no kura no ye ne ye ware wa kwantuom ne na sefo no ye ware a ye de esi abusua so e ma abusua hu se department wa ware wanti sa asem ni nyina abra asem ni si ye no abusua pani wudi ho adanse pefe se onye no ho ade wo kwankra bonten so no wanti bibia wo kodi atoro egu eye your friends eye papa Charles na abusua ne papa abusua so ono wo mo ne kogina wo mo so be yi o ma no se enye no kore enti esi dan ne yakasa amamre ne amane kwa so
Ebusua na tutu nti chinchinchini a ɛwɔ sɛ yɛ mampena. Na deɛ ba amamra ne yɛ kyekyere no. Ɛyɛ bɛma onni yere. Ɛna sɛ ɔne obi wo a yaka sɛ yɛ mpena wadeɛ nti yɛ ma obi ayɛ dɛ abɛtenam. Na bɛma no wɔ yere die a na ɔne ne yere ne bɔ bra. Ɛma brabɔ ni mu ne mpena benya baabi abɛtena de a. Den dia na busua a enye abusua santin ni nyina ni pefua bi ebegyina beka se me ni abusua pani enti dia me pɛ na mpɛsɛ me ye na just say no problem kese pa ne say abusua pani no because they say no ono na wagye agina mu say yaye oba ne ho ade ye no so ntina ato Ghana fo trim say ene ye say yaye ne ho ade de a onye say ba no knowing say ono so ye implant say de one omo maka wo na that here the great. Oh, okay. Me pa cho ejabo si akon betwen contingent no, seconds na masa drop. Yeah, we are say ya babu mi o. The great Mimi say from me send number na ye dey ama unso so let me say follow me nti. Me pa cho we say me say number na ma unso aha what the any that so what my follow now but the private e be san for return it. Yeah, my try to na wadaro ma no ahwa ma me wa me patro ma follow now into kokohwe se won follow me back and follow me back ma tell me be ya the opesa we no we why so my me trust no debate me nyame ka ya okay on count so me patro Dr. Brefo me patro what ho ase pa enti me so we na bia na wunya bedwa bia mu gina me so ye di amamre ne yamane eni. Oh yes, of course. Amamre ne yamane ne ewo ho akade. Amamra ewo ho akade ne se. Very ma wa ye oba ho ade. Amamre kwanso. No fi se obewari biem. Wan pata ne yere. Na be ma na ato. Saa bɛrima no obi ba sɛ yɛyɛ ne ho ade a ɛni sɛ busua ka sɛ ɔno nso yɛware ne nti ɔno na ɔtena ne nkyɛn a ofiri mu nti ɛwɔ so ɔyɛ kuna dabi da ɛba ne saa na nsɛ deɛ ɔyɛ yere no mɔbo na bra ne su efi sɛ saa ɔbaa na ɔno no bɛhyɛ mu ma awareɛ ne gyigyaayɛ no Mary samu pese oka eyere no ehonhomo hye yanya ne saa enti mesraw ye di amamre ne yamane anidi a na me pa achew enuoma bi wo ho a ewo se busua etena se wo mo dwene ho yie efi se ekwan a wo mo de eye mma ne bi enye maame akosi o ye di bebre na ye ni eden na ye ma ho kwan no enu ti na wo be ho se adefo bebre me ti pumasi abonten do ade e be chiama papa ne ye besie no a ye yi emu ne di besie no ada na na ye de court injunction koto emu no so na busua hwe wo mo date awie yes and it possible ma oman no ma ho ya amanya ni amamra no echia ye tene no ye betene no so ahye ye papa na munyam because ye papa no de opɛ no ho ene aware no a onya aye no me bacho boss yakon ehemfa no wate afa enti we se na nka gen ko for so ya the document ba akokora bai adansidie ba akokora bai a de wona ne boss abra na oni ho ne ya chena tum enti ono aka se ye pe na boneka traditional list no ye pada chawo ye pe no pra boneka se wa ko so bigamy opa famra doctor koya men Waka, where ya me sawa. Bomadi a cheche mu che wa pamfo a wo no mo ofie. Me say ye ka say nyina say me free officer be fia Polite mayen na cheche mu. Yes. Because na me nim that say wanya no ho ade that's the first thing. Onye no ho ade o say woni oba atena. Dr. Brefo, na ma wo enkwala. I don't talk obits no. Congratulations. Yes, I recognize you. Yes. Listen, I know you're a blogger as well, and I've been following you as well.
But mama, let me send you back to your chieftaincy days. No, baby, I'll hear you. Go back and check the ordinance marriage customary regulations which are there regarding the role of the spouse and the family. And to want to make can say a family rights. In fact, I won't send you far. Take a copy of statement now, a press statement now. The Fosu family and the sisters brought out to counter the false information, misinformation, and disinformation. Now, Peace FM Airmano. And the second paragraph, the third paragraph on the second page, it is very simple. What to make reading that side, we were a lot of followers. They were cheaper, and no you were do no more. So I unfortunately may bear man to many. Well, I'm patching no. But it's a good thing for you to come on here, and I like the questions you've asked. But you cannot change the narrative to affect favorably the story that Madam Prisla is doing. In fact, you ought to be pushing the fact that we should encourage our young ladies to make a life for themselves and uphold royally the institution of marriage. What is there? When I question ordinance marriage, no, it was a spouse, no, any family, no, and it was a decision on the burial, the body, and the whole traditional function. This is an ordinance marriage, Ghana customary law. Why? Customary. So we are chieftaincy any traditional way now. We have to do amendments. Why? Our law is primitive. Why? Now me pacho Dr. We have so many people. I'm just sending you back to the press statement. So when you be a be. FM or my site ubenya na read the go through na kenkan emma wakrefo especially page 2. Yeah, page 2, the third or fourth paragraph, you'll see it there. Why? Cap 27, isn't it? Maybe why? And doctors are also why the same thing said the Lumba here now to anamo ye. Most especially why you be Ghana for me, Musubaya no Moses. Doctor, most especially Sabwajuma wuye wunim se o baby. And they didn't get a more day at the show was see myself to Tony May. Yeah. So what do I want in the air, dear? And no, Obano were 50% all right, dear. But yes, still no, what they ma a yana a muyaha kakra because Obani him say one or wabre and I would chiche. What I say? But why by ya or baby did get to the aso say abra wouldn't be. Na bushia santen wo ho na samre na bushia di nwa danse se enya asase bi no omoton ma wo be Dr. Brefo what you say no mom time wo be dum pempen so wo be Dr. Brefo no oba bi na kwaje besia a besia no ena me no kasei at age ma mi wo mu yi o tua besia no ye adwuma efifie 3:00 mortgage enkwala miensa ehwe ewa brochi mem a wontimi nya house help enka ho na me di me sika ba ne yetoto ka se me kunu be comfortable na oba bi ti Ghana enjoy na me be fia ye introduce sa oba ne chen se oye made no ne me kunu wo na me kunu the great DLFM no kra kan ho se abosia DLFM no bi nyina papa na asset nyina no ye tsenanka ye chano se adwuma o maya ma mini kura 70% of papa no west aware ni nya meka ho aware ni nya meka ho enti ma mini de adwuma nko eto ho a oji emu dodo na what dey make yeah ona ye di aware no so ba sa 30 na nka aka no ka ma mini papa ne ye de chemu mienu that's right 15 na aka no ansa na ema aka ene de opeso de ye na ye de aye
yeka eye ordinance marriage no enya busia enya na emo maame ne papa so omoti ase na maame ne papa ni ho a enua maanom anase enuanom enti 15% na aka no ye tibi ma nkwala aka ye de bia masisi enua ma mienu na aka enti nua ma mienu no wo mo no wo aka eka but maame wey eye so kind-hearted woman and on fan so be man nkuma for any ade for the rest of my life. And here is the case onum pnebi any abusua any so called Roman father any your friend is kwata abamoni aye bo wo mo ejiji wo mo no mo nya ho akade etimi di age papa we nkwa efri wo mo nsem sa because of say ye beka say die ne ko papa no na ya chi wo mo ni ye de omakoka agrada no ho eno na omode aware yi die abehihiem se entwe enuoma twai ni enfem bri eye Ghana fo ani so aware got nothing to do with the whole situation nemo papa ni wu a owu ne frank akase di sinitre so no wear crown na ni kunu de share no 41 years ago na me kame kire wo enuoma ebesi Ghana no ewo East Legon abonten so eye maami a obo ne ba chidom she ne ba kutupa obeje ne de papa onu be gina eye ahemfo enim ebe gina ho be di atro onu so be gina de se ne ba 16 years a Ghana mrama ho kwan sa akwala sa ye de ne ma aware no mo san so be gina sa akwala ye de ne ma aware that age no wo mo so be je wo mo de kwata ni Roman father a wo mo so wo mo gina baabie wo mo be je wo mo de the other samale ewo fie ho edware eye body na ope obi man be control coroner's report obeje ne de e na afen so the otro coroner's report ye hwehwe na ye nhu no obeje ne de e na afen the oye autopsy osesa nso efri eye body ni mu na ye nim so mo kono awi yo so mo de to mo ba mo no so mo so beje wo mo de e enti asama ye e kono enya sam trasa na mom aware na wo mo de abeto so no is just to counter the whole thing na ye penti ade ne sa maami akosua na ye nipa bonini no maami akosua so ye yere is the Yasantua of today maami akosua ono ne dia ne sa oyeye talent or hu ye she gathered his legendary status one kahoshe one be no and him gwase amopesa mudi gunu no emfa Emma, listen, there are so many women who Ghana yeah, they are still going to personal. Enti munye saade na mo ye no Dr. Brefo wo aduma wo de wo kwa wo life na na me meka se bi ma for sure very good dedication pa Dr. Brefo wo buza wo ya wo ta interview emema eya ne ma nkasa eye ma ne bebrede se maame Akosua sewa braketu papa bi I'm powerful. Nick no ye na ye Nick no ye poet or ye lyricist. What he has Papa no a deity or ye deity, a prophet of his time. Na ebusiano yeah. Obiante de ebusia no hey ye mu bie nim no ye mu bie nim he was murdered for his natural death but ye na ye and papa na enwu natural death so exactly this is a movement and there was some here because young man no say na some men man bebu mani ato so young man there boy this time we are going to fight you men and the mobile to say mo ye yem and the buy won di kan a man be take over the lead na ya say man because they say a woman can save a whole nation a man can save only himself. I may have misquoted but Dr. Agri and Dr. Brefo, you have a big platform. Take the story out there. Yo, smell also what Dr. Brefo, you know what you can do. For sure. Say, no matter what kind of marriage it is,
ebusuamo hihya ware na nipa no wo yere a mamon count ne se oye less ebi kura no ne ne mienu akodi suman bia ono na wo se odane akire epaye akire mamo sani ebe ya enya mo ebusia no sunsanso na mo kasa mo na mo de mo de hie no wo be wie na oba na dane ne de ama na busuafo aye ama no na mo anya mo de a enye se na se ya busia no eno ni ade ekoso ye man ni mo na edi yenya eno na esai omagana edi yenya pa yakum mema bebre because of ebusuaye ne ede hye enti nioma e wose ehwehwe mu ni ya hwehwe ni atam nipa no ne edi na kwa akohye eye fom eno an case close na dia odi sa abane no wa fa no wedi ne nam na oyire ne ma esu because of greed, Mame, a child of 15, 16 years old is given away in marriage against the law. One kind of Casano, or my say, Obi Woman Busuyan, and Mamma won't kind say, or more drive to one. You got one for a must say, or more guarantee. And I bet me I see the upper Pabeco, and I see you and crying. Said they be a bit me a Passerano, I have permitted that one, a doctor no yarding. Secondly, Yakob be my shop and go to the ordinance laws of Ghana. It's Lambra. Me pacho oba pa meba. You cannot a mamre be a trim. A guy, but I was say ordinance marriage, no, I was say spouse, no, and then next of kin. Go and check the laws before you talk. Back everything with the law. Because I need a mamre, a croma, a crony say, yendi a mamre, so you are there, a brutally, and Colang up say to wine, a brutally no, Emran, no, what did you do? Somebody's got to give orders and then you follow it. Yes, yeah. And then I say you grown. Me train na nyade no mapon me pa cho permission na me say no permission na me say no de na me dey ka ho ne say yenya yegu abrochi no the great wo de say manso na ye twe no say Ghana for refuse wo de be call den hag into de nya botre wo ne representative awo na de me kan ye say ye ba na ye be naturalize ya me naturalize no ye bisa me Ocho den hag me Netherlands enti e be sha me something mamu wo ne representative awo ho ma you Koningen, una be ye no. Ai, na de make any ye be naturalize ya. Ye bisa ya de be ye very important. And na me be ebe yi me de ho kakra to wo. Ye bisa me say in case say me dane to pa me wu a me organs be na me pese me donate na me dey save life. Maka ato wa me e de agu nwoma so eti se me be wu Ghana ye be fa body nako ana mo be pe embassy doctor se wo ho me yi that organ na me donate ye no me de akosave obi life enti Ghana for mo fa automatic naturalization na ye no ye nya no kwa ye de yensa ko che mra bi ase enti ne amamre no ya ton ye fa ho de se de Lumba na board no nyoma o kan ye ne se wa ton ye fa ho de ama Akosua se wa. What you say? It is saying a man and ye testy. Ain't doctor, who group of men, no, Muntu Mohofo, maybe I say economy. Madam Master. Hello. No, there was such a picture. Mama, I Jones and Casaka. I was like, a man and they will be a say. Why do we always say Yakobu Sabri one? We are Mama Tech, me pacho, Yama Jones and Casacacra. Yama Jones and Casacacra.